Čaute všetci, ja som Stem a vítam vás u nového dielu zo série The House of Daemon. A áno, už si teraz asi vravíte, Stem, o čom to sakra hovoríš? Presne tak, vítam vás u pokračovania série The House of Daemon. A prvý diel vyšiel už sakra pred rokom. A preto by som chcel vedieť, či máte vôbec záujem o tento príbeh. Naša Discord komunita si práve odhlasovala, že chce, aby sme urobili experiment, či takýto typ kontentu bude mať na našom kanáli úspech. Predošlé video zarobilo 124 zhliadnutí a lajky si nepamätám, toto máte na obrazovke vypísané, pokiaľ zabudnem. Tak či tak, pokračovanie série The House of Daemon je tu. A berte tento diel ako taký menší experiment, takže pokiaľ tu sú ešte nejaké veci nedoladené alebo niečo tu nie je tak perfektne spravené, tak sa vysoko ospravedlňujem. Taktiež do budúcich diel sa to pokúsim opraviť a taktiež, už keď som rozprával o Discorde, nezabudnite navštíviť náš Discord server, na ktorom sme všetci aktívni. V poslednú dobu tu robíme eventy a také menšie zábavky, či už je to volanie, alebo tak ďalej. Taktiež nezabudni navštíviť náš Patreon, pokiaľ nás chceš peňažne podporiť. Nachádzajú sa tam zaujímavé asety z rôznych animácií a videí a taktiež zanedlho budem zverejňovať na ten Patreon aj dokonca nejaké tie nezostrihané zábery, nepodarené zábery, alebo budem aj napríklad robiť behind the scenes content. Samozrejme len pokiaľ Patreon bude mať nejaký úspech. Pokiaľ Patreon nebude mať úspech, tak videá budú presunuté na YouTube a ja viem, že ste také potvorí, že zrazu na Patreon ani nepláchnete. Ale videá nás stoja aj čas a úprimne aj čas sú peniaze. No nič, a to je z tohto úvodu všetko. A vy si zoberte popcorn a užite si pokračovanie a možno aj budúcu sériu z The House of Daemon. Už zase. To už je tretia noc, čo som mal nočné mori. Ja sa idem napiť. Toto nedávam. Dobre. Kde je Phil a Vidu? To som sa nevšimol. Kde ste zmizli? Haló, Phil, Vidu, kde ste? Haló, ste tu? Kúrate niekto? Nikto? Ešte to rozsvietené. Chápem. To som tu sama nikto mi nič nepovedal? Alebo sa mi sníva nočná mora v nočnej more? Ani tu nikto není. Krabici? Nie, to je len žrádlo. Nenechali to nejaký vzkaz alebo dačo? Aha. Vzkaz od Filipa. Odišli sme do lesa. Vidu sa mi nevzdá. Rozprával niečo o nejakom šialenom dome. To fe. Z ničoho nič, len tak mohli smiznúť, to mi nesedí. Aha. Kto zvoní? Že by sa vrátili? Moment. Kľúč od... Však oni tu nechali kľúč od chalupy. To by tu nenechali len tak. Víš? Áno, už idem. No. Zdravím. Dobrý den. Malinkou věc, možná i větší. Náhodou se k nám jdeme tomu jako z takové stížnosti, psaní a volání, že se nám mizí nějaké lidé v okolí. No právě tak to se... A nevíme úplně jako, co se děje a můj spolupracovník si myslí, že to jsou nějaké černé, něco demonického, tak chce, abyste si dal tohle. Tak moment, a práve teraz sa stal taký prípad. No, s chalanmi sme tu išli ako na takú jednu youtuberskú akciu, akože malo to byť originálna youtuberská akcia, ale proste sme zostali s takým v kolne. Proste chalani tu zmizli, ja som tu ostal proste v chate z ničoho nič. Ešte včera sme boli spolu večer pri ohni. Pri ohni
Kde jste byli tady při ohni? Tam vzadu pri ohnisku. My sme túto chatu našli čistou náhodou a tam dole je recepcia. Kúsok od nášho auta a sme tam proste našli niečo ako kľúče a vzkaz, že ubytovanie tu je zadarmo. Proste niečo také. Tak sme si povedali, že tak... No, ale to tady je takový zvláštní. Rovnou si to tady zapíšu, protože trošku beru ty informace, když tak vám dáme vědět. Jaké máte, prosím vás, číslo? Moment, môžem toto vytrhnúť z kamarátového zošíta stránku. Dobre. Už ho máte. Tak. Inak na prvej stránke si Dobre. tam je vzkaz, ktorý mi práve teraz môj kamarát napísal, jeden z našich teda, čo tam bol. Že teda... Našiel som to na jeho nočnom stoliku teda, predtým ako som zistil, že tu nie sú. A píše sa tam proste vzkaz, že odišli do lesa, lenže ja neviem, čo v tom lese tam môže byť proste, sakra. Pri mňa my sme to tu ako boli preskúmať tak v okolí, ale ako moc ďaleko sme od chaty nešli, tak ničo sme si tu extra nevšimli takého podozrivého. Dobre, mohli byste nějak popsat ty vaše kamarády, aby jsme když tak věděli, kdyby něco? Prvý kamarád, tak ten nosí často takú zelenú mikinu a čierne potrhané gate. Farba vlasov je taká jemne hnedá, alebo taká viac proste svetlá farba do hneda, tak viac do ríšava. A ten druhý kamarát, tak ten je nemý a má takú bledomodrú mikinu. Vlastne tomu druhému kamarátu sa stala taká nehoda, že v škole mal nehodu a teda preto je už nemý, takže ten tichý bude pravdepodobne Filf. Teda mal by to byť Filf, pokiaľ sa nenájde nejaký iný. A ten prvý sa volá Viduidu. Alebo v skratke Vidu. Dobře. Já to teda reportnu na náš základnu a dáme vám vědět, když tak. A čo tu mám robiť, lebo my sme už dávno mali poprvé dnešný deň odchádzať, lenže práve môj kamarát mal ako kľúče od baráku nášho. Být vámi bych radši tady ještě zůstala. Kdyby něco, tak mi zavolejte. Jasné. Ďakujem. Tak tady jsem tady někde tady poblíž, takže když tak hnedka zaběhnu. No snad. Takže tak. A môžem sa spýtať, kde tu máte presne sídlo? Dobrá. Já musím padat. Začíná být trochu... No ako počul som predpoveď, že dneska bude vraj škaredo, ale ako zatiaľ nevidím, že by bol nejak škaredo. No, já jako utíkat v dešti bych nepotřeboval, takže děkujeme, že jste nás informoval, když tak. A my informujeme vás. Takže já jsem. Dobrý. To bylo divné. Dobre, ja sa to radšej vymknem. Ty vole, toto. A jak to, že mi dala kríž, len tak? A kto to vôbec bol, sakra? To asi dneska len tak nezistíme. Sakra, som hladný, aby som si mohol niečo... Sušenky? Že by som si dal? Nie, sladké by som si nedal. Skôr si niečo asi uvarím, by som povedal. Čo robím s týmito vecami? No, ja to radšej dám som do spálne niekam. Určite od chatu si tu necháme to telefónne číslo. No dobre. Tak pokiaľ tu budú nejaké paranormálne javy, tak si im budem volať, no. Ale čo som to videl v tie prvé dni, čo sme tu boli? Ja neviem. Vôbec si neviem spomenúť, ani si tie dni nevybavujem, sakra. Tak čo máme doma? Ja si asi spravím rezeň, alebo dačo, neviem. Tak sa ideme pozrieť.
sú nejaké džemy. To nejaké domáce, to neviem ani, to je po nejakom bývalom. Ja si spravím to mäso. Zoberiem si, neviem, jeden takto kus k sebe a asi ten si usmažím teda. A to bude asi môj dnešný obed, to tak vyzerá. No nič, tak ideme variť. Ty vole, v tej telke sú fakt veľké blbosti. Nechápem, jak môžu toto sakra vysielať, proste to nemá žiadnu výpovednú hodnotu toto. To je ďalšia kriminálka. Ježiš, koho zaujímajú tie blbé kriminálky? Ani horory tu nemajú. Kto zvoní? To je tá od policie. Už idem. Blbé kľúče tu sú. Dobre. No, ty vole, to už prší? Jo, no, jsem utíká přes D400 tak trošku přivolal, ale nevadí, jo, nevadí. No, tak jo, nemohla jsem vám nějak trošku se zabát, protože asi se trošku přetížilo, i protože jsem se nemohla ani dovolat na stanici. Aha. Takže jsem přišla sama. No, takže tak. Aha, takže nemám jak to reportnout. Aha. A nevím, zda ani mě teďka. Tak asi... Nemám rád svou práci. To vidím. Nechcete znúka? Zrovna som ho navaril. No tak není to zázrak. Jo, dobrý, začneme být. No. Není to zázrak, no už čas chlapa nič nebude očividne. Poďte ďalej kľudne. No, ja zamknem, lebo nechcem, aby mi tu niekto vtrhol do tej chaty. No. Myslím si, že by to někdo vtrhl, tady bývá tady okolo, ani tady malinká populace, podle toho, co jsem četla. Já tady nějak moc nebydlím, já jsem tady jen chvilku, kvůli tým případům. Práve ani ja tu nebývam, no. Kľudne poďme sem, no, neviem prečo tu sú rozložené šachy, to som tu tiež našiel náhodou, už rozložené. Kľudne sa posaďte, neviem. Mám tady nejakú tmu. Hej, rozsvietím, pardon. Pardon, pozeral som televízor, jak ste zadzvonili, tak som to len vypol hneď. No. A teda, vlastne kvôli čomu ste teda prišli za mnou? No, tak mi jako napadlo, když mi centrála vůbec neodpovídá a není ani signál, že bychom se mohli jakože rozhlédnout okolo, protože nic jiného mě nenapadá. A kvůli tomu, že ani můj spolupracovník, který se měl dostavit už včera, tak se nedostavil, tak tady procházet nechci, kdyby náhodou, neznám to tady úplně a nechci někde upadnout do něčeho, co nebudu vidět třeba. Takže si bys nešel se mnou. Ako v pohode, úprimne, už ma ani na tú televíziu sa nebaví kúkať, akurát nemám žiadnu zbraň, to je ten problém. Jo, no tady moc. Nejde tady moc, ty. Taky mám takovou menší televizku v chatě, ale taková zbraň, prosím, na co vy potřebujete zbraň? Keby náhodou nás tam niečo prepadlo v tom lese. Diviak, niečo, srnka? Tak si srnka neutočí, čo? No. Srnka, jako ona takový divočák, ale jako, nevím, no. No pardon, na biológii sa nepočúva, na biológia bola hodina spánku, no. Jako mám tady takový nožík, ale musíte mi ho vrátit. Jasný. Jasnočka, no. Chápem. No. Ďakujem teda. Dobre, tak asi môžeme ísť. Tak ja tu iba toto zahodím, lebo už to je aj tak studené. To vaše telefónne číslo si dám sem do batohu, tak. No ja som si to už najedla předtím, takže dobrý, stejne. Presne tak. Tak ja teda zasnem. A kadeľ plánujete teda ako ísť, lebo ja úprimne s chalami sme tu len kúsok pod chatou preskúmali a úprimne toto ani nemáme nejak ako moc... Jo, zamknem, zabudol som, pardon. Ani nechápem, prečo tu jako... No tady okolí jsou nějaké sutiny, tak by se koukal tam, jestli náhodou třeba někdo, jak jsem říkala, nezakoupil nebo tak.
Ale je môj... Jsem se koukala tak nějak na mapu tady okolí. Čo tu ináč robí krv, sakra, to čo to... Taky jsem si říkala. A ona je dál. Ani o tom neviem, že tu nejaká krv bola niekedy. Ty vole. No, nevím, úplně biolog nějaký, že? No ani To lidská krev nebo si nějaké zvíře. No jako ani s ničím by to smrdelo. Nějak... Dúfajme, že to teda není tak možná zvíře se zraní někde. Ty vole, no ale tej krvi tu už je viacej, to už by asi dávno bolo po človekovi, čo? Možná slenka, víte co? No, mesto mi to je rozplaknuté. Inak toto je autom, asi ste si už mohli povšimnúť. Slenka je větší, hmotnější. Jo, já mám taky tam někde auto. Jako tam ďalej ste zaparkovali? Krásné prdítko. Jasné, no ani toto není teda zázrak. Jo, je to trošku dál, jasný. Ale riadne prší. Tak když mi dali to, co mi dali. Chápem, asi služobné auto nebude nějaký zázrak, no. No, oni mi nechcú dávať moc dobré věci. Tejto cesto, o tejto ceste ani neviem, a to sme tu preskúmavali okolie. Aha. No, tak jako určitě nějací lidi jsou, tak. Asi je to možné, no. A nehlasil náhodou búrku? Ja už neviem, ja som fakt nepočul, správy som nevidel už ani dlho. Poviem, že to je len dážď taký silný. Ináč, čo to je? Že by nejaký zastaralý dom? Je to sutina. Čo? Hej, je tu Česka? Tu? Čo nie je? Hej, je tu nejaká kniha. DR sa nepíše. By to zakra mohol byť DR. Keď sa tam píše. Pokiaľ som našiel toto miesto, musím ťa informovať, je ich tu viac. To je proste zrúcaním. Ešte v zátvorke napísané. A nič na ďalších stránkach tu nič není. Takže by tak... Pozrite sa. Není náhodou tohle místo nějaké rekreační třeba? Jako, že by tady někdo dělal nějaký ty... Víte, co myslím, jako... Jako nějaké rituály? Alebo... Ne, nevím, zda úplně rituály, když jako můj spolupracovník vůbec nevím, co je to za chlapa chvilkama. Ale jako takový ty zábavy o tom, že něco hledáš jako caching nebo takovýho. Já jakože Je to tady zvláštní podle toho, co mi psali a dali za papíry. Tak asi jsme narazili s partou na nějaké shady město, či nějak čekujem. No asi. Možná máte pravdu, možná to byl nějaký dům nebo... Ale jako vypadá to jako nějaké základy z nějakého domu, no. Úprimne, keď sa mám priznať. Ty vole, to čo je? Pozrite sa na to. To čo tu robí mŕtvý človek, sakra? Ja som teraz úplne A tu je tá krv. Moment, ale tak asi behom pár hodín nemôže sa mŕtvý kamarát len tak rozložiť úplne na kosť. Bude smrdí to strašne. Trvá nějaký měsíc a je byt. Taká pravda, není náhodou Halloween? Však je august. Takže by to... Alebo ja už ani nemám pojem o čase, sakra. No ale po Halloweene je určite dávno. Takže to neschopu. Dělám to tam vlastně díl. No. Já na to nebudu radši. No ani ja. Jak to jídlo to nechali. A tu čekám, že sú tam nejaké torčky, to tam si ale na tuchlami zveru. Fuj, ty vole, blesk. No tak vyzerá to asi na búrku. To asi není dobré byť v lese. Ani sa
Ani sa nečudujem, že teda... Stromy přitahují oblaky. Počuli ste to teraz? Proč vidím, že... Proč hoří? Ono trafil do stromu, sakra. Tam... Moment, pomeď sa tam. Phil? Sakra, Phil, halo, vstávaj, Phil. Ty vole. On nedýchá. To je po ňom jako? Celý to je bez pulzu. Ty vole, mi samotná hlava. Já si handlím. Už tu je krv. Ty vole. Ty vole, už aj Phil je mrtvý. Vole. Čo to tu bolo na zemi vôbec? Keď ty máš Phil v kameru, sakra. Tak moment. Ani jeden z vašich druhého kamaráda neměl nějakou kameru? Nie. Jediné, čo sme si brali, boli naše mobily a to náš nemý kamarát nemal ani mobil so sebou. Aha. Asi moc známý nejste. Práve, no nie, vedeme takú malú skupinku, volá sa, že IBCS pre skratku, no a proste. Jednoducho tvoríme príbehy, no. No taký trochu maniaci do scenáru. Túto kameru ani nespoznávam, nikdy som nevidel, že by z našich niekto mal túto kameru. A pokiaľ mal Phil, tak skadiaľ ju sakra zobral. Mám pocit, že by sme ho mali aj zobrať. Nemáte notebook alebo niečo také? Ja som si bohužiaľ nič nebral. V chatě. Tak. To je trošku dál teďka. No, v tomto daži to asi nebude príjemné a úplne asi jediné miesto, kde sa môžeme ísť teraz schovať je moja chata. No, nie úplne moja chata, no chata, ktorú sme našli. Tak vezmem tú kameru teda, alebo vy vyberiete? Tak ju vezmem. Dobre. Ty vole, ja čo s tým Philpom, sakra? Tak ja sa na to nesmiem dívať, mne je zle. Ty vole, to horí oheň. Píšu. Ty vole. Čo tu je vo vode? Ty vole, ten strom padol až úplne do vody. Protože můj mobil teďka moc ani nefunguje, tak nemůžu někomu úplně zavolat. No... Což je mi líto. Ako... ja mám mobil v chate. A asi bez signálu, keďže dneska takto hnusne prší. Čo to je ináč vo vode? Mohli by sme sa tu pozrieť. Že tu robia vôbec ostnaté dráty a ty vole, tej krvi tu je ešte asi snáď viac. Vole. Ale už mi začína byť ako zima, asi by sme sa aj mohli zahrieť do chaty. Napríklad. No vy máte nejaký plán, kam by sme mohli ísť, alebo čo by sme mohli robiť? No, momentík, já si to jen trošku ofotím. Ja sa už na neho ani nejdem dívať. Bože, už aj ty si to skytal. Uj. Pojďme. No, radšej poďme. Tak to budú mentálne problémy, ty vole. Už teraz tak vypadá, že máme... Jdeme to velice. Vyzerá to tak, že asi... Až dostanu signál, tak to nahlásím a zavoláme moje spolupracovníky další. Kde bylo tady auto? Že si vravím, sakra. Kde je moje auto, sakra?